emo arahosem ye bia sense no so police officer a wono so akọ night guard obo ban he wo Akyem Oda e wo pue mantam emo no ye koye a ono so awu etina konwam ha emoja epram no na wo hwewu a wowu na chese ya body tuo e wo ne kon ho e na ne tuo ankasa nso ode akọ a wode bo ban ne etuo no etwere ne nchen emu agya enso mekonim na ye ko ya mane bofo a osi anem e wo pue mantam emo ye Michael Akofi obafo mahai ya buru mini aba ensama ya tete na nya de kra o de ne meko asemo Lance Corporal Ahasan Asare adwuma ewo Akyem Swedro Brem South Mercy Assembly Muse Police na addition o manfo na face police for I want potempo and anope almost sorry o man tiasem de adenya omokoya biaya na branch ne kwakobo ban Nrende Jofam Dukes Petroleum Filling Station hono ano branch ne tina kunwoma ni tuo da ne nchen nanso ntwabo ba akasa won ho bebre ema waye nyame dia asem be ya refo sem papa pa no police company for ekomu efe filling station ye ne die ne adwumayefo a wo nyina omo tese omo nim ho hwe enu sa no enam so ema police commander we piemantem ha yera COP Afosen ene ne mantie ebomodin efi kofodi ha said e bi omo ntra omo to so omo ko no makwhwe ne etumu papa essence asem no na etwetwe maso omo ko ye no me no ba beka sei na chese omo ntumi hu ade pote enam so mare hosemi akusisa branch na nkasa ene ebia okok ni tu na wan krok ni ye na ebia enim no anasa no echesoro ene etu no eto ye anasa etrega ye na abọ ne minimu ama etu aboba na pete ne hu se nipa bonfo bi na abaye ne dom sao me no ka so mutumi establish ne nam so ma abranti anasa police Lance Corporal yi anam so ma watwa na nan e won siedom na so police for me no e ka say a original commander akopi ho no o ma hye hwehwemu ase den hwe say kwan ben ne nam so ma abranti ne hwe ne nkwa say oni pa bonfo ne be ye ne dom say ono na mistakenly e bia tu no akotrega na akodi na ewusa no o betumi establish nti na ya asem a ye no kre say police ni a obo ban ewo petrol filling station a ewo Brem South ho no akonam so ema etu akasa ne so a police for enim kwan a etu ni kasa ne so anhwehwemu ahyase na opanyi okasama police for atran ewo piemantem abidi tire Sergeant Francis Gomado ne etwetwe nkomo asisu dia say no kre eno na o kire say me no ekase one regional commander ora COP Afosen ene nam honoma omugusu nhyiamu na dissect district security council ena afempanyfo ekebie bi wo mu no omatumi ahwe kwampa omatumi afaso na nhwehwemu pa eso mo ye fasa asem no omatumi aye ewo mu ntina enokre me no kase police no ni mu no omde akoto ba bia omokra mu a match se oba besfa na omde akonkan no makopapem no mashade kwatpotia enam so Michael yabama mo ene ejuma yamane bofo a osi anem ewo pue mantam emo eye Michael Akofi ono na arehosema asie wode asomye